Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze zingaphuzi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje-ke laphana intombazane-ke esancane-ke laphana-ke eyi-albino-ke iyachaza ukuthi-ke isinde kanjani-ke laphana-ke ilandelwa-ke abantu iphuma kozithengela-ke esitolo-ke e-mall yachaza ukuthi-ke isinde kanjani-ke yachaza nje nokuningi-ke kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami kuphela nje into engizoyenza nje ngizodlala-ke le video-ke uzizwele wena-ke ngizosengicela kuwe laphana ukuthi-ke masuzwile-ke le video lena ongene ma-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lo-ke masucinza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiy'faka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibonani guys, it's your girl Snow White again. Yo guys, yabo like this time I'm not okay. Like isitori engizosikhuluma like into eyenzake izolo yangithola. Okay, sharp. Izolo umama uyangithuma uthi ngiye town and like ungithuma like amafayiduku yabo iphuni since kuzoba nomsebenzi lakithi Saturday yabo. Okay, ungithuma iphuni ama-takeaway into ezinjalo yabo. Okay, like kube right vele mangiye town ngihambe vele ngiye town ngithenga iphuni nani. Okay, well I'm buying, I see umfana like he's dark yabo. He's dark and like umani uyangibheka yabo. Okay, sharp. Ngithi hayi man angeke ngithi like plus khona izinto engizifunayo la zamantombazane yabo. Ngithi ngizomane ngenze window shopping. Before ngenze window shopping ngithengile vele izinto ngathenga bengizela ukuthi ngadli imali kamama yabo. Okay, sharp ngathenga vele yimi ngiyathenga aman nomfana uyangibheka mina ngiba nalento ukuthi makuyangibheka maybe umbheka cause ngi-albino. Obviously you know guys ukuthi bayasitouta vele yabo. Ngi-albino like or maybe ungazela somewhere yabo ku-TikTok or ku-Facebook something like that. Ngiba nalento ukuthi ayangithuki man. Okay, sharp. Okay, like ngimane ngiyathenga hawu ngibona umuntu man abona umuntu momsolo ukuthi lo akekho right. Ngingena kule shop uyangena naye and like into engithuse kakhulu ukuthi like uma ukhuluma ngefoni ngangithola hey okay uma ukhuluma ngefoni and like imikhuluma ngefoni so ukhuluma isabu English lesi sabu Nigeria yabo. Amane qala ngiyathuka manje phela ngiyazazi lezi zinto lezi azikho sharp yabo. Ngithini mina hayi ezini plus ngine airtime ethi ngifanele umama athama ayikho lento leyo buya wena endlini yabo. Okay, ngithuke man ngithuke ngingene kwenye shop kunama security lapho yabo. Ngithi I feel like ngiyalandelwa yabona athi hayi le security le linganginaki nalo lithi hayi man kugcwele la itown wazi ucabanga ukuthi uyakulandela like nalo le security liza ngemqondo kuba nothi kimi man cala amanamba ngibona ukuthi alona man akana use for mina man lapho ngisenkingeni yabo. Okay, ngingene Shoprite yabo umfana ungene Shoprite uyangilandela still uma ukhuluma ngefoni ngathi ukhuluma nabantu nje like bengithukile yo guys bengithukile. Okay, sharp ngitshela ukuthi ezini and like I was planning ukuthi mangibuya ne angingibele taxi ngizokha yeah maka ngabona ukuthi hayi man ukusave imali for airtime angeke yo ngizogibela itaxi man ngigibela itaxi vele mangigibela itaxi kunemoto yo guys kunemoto imani ilandela le taxi bana ngiyigibele yabo. Hayi ngithini driver I feel like ngiyalandelwa yabo. Athaman why ucabanga into leyo ngithi first thing bebangilandela mangimane ngithenga yabo. Second thing le moto le awuyinotice wena ukuthi manje iyasilandela yabo. Athaman ayikho lento leyo ngisebenza ngalezo zinto lezi uzofila ngathi vele imoto iyakulandela and stuff yabo. Okay, sharp abantu bayehle yabo. Ngisale ngiwa no driver Athaman angeke uzusala uyi1 la kanti wena uyehla kuphi. Ngithi mina ngisabukuyehla and like mangizoyehla
kukude nakithi yabo. So angazi amani udriver aqala inothise lento le ukuthi amani le moto iyasilandela yabo. Masilandela acale ame kancane, la moto imele emuva le kancane siyibona ukuthi iyama yabo. Angibuza udriver ukuthi kukuphikile, ngithi ungangisi kithi straight, angifuni bayazi ukuthi ngihlalaphi. Next time bazongena ngokuthi bangithathe straight yabo. Okay sharp. Athi driver manje senze njani? Ngithi asifonele mama, maybe mangakhuluma nawe wena uzokubelieve yabo, cause like ngimfonelile mina wathi ngidramatic and stuff. Udriver safonela umama mvele. Umama wathi uyeza wathi uyeza erenkeni yabo. Weza like ithi masiza le moto yabona ukuthi sinothisile, sabuyela emuva, which is masibuyela emuva siye police station yabo, si report. And like I took pictures kuleyo moto leyo, since I took a video since vele beyingilandela. So sabuyela emuva, ithi masibuyela emuva vele basibona ukuthi sibuyela emuva. And like angithi bese emuva kwethu, sabuyela emuva, ngangena emotweni kamama, udriver wajika, ngangena emotweni kamama, sabuyela emuva, which is lo mfana loyo bekamana ngilandela, ngiyambona efestereni ubambe uleft, lo munye uyadriver yabo. Siyahamba, ithi masihamba iyajika iyasilandela guys, yo iyasilandela. Yo bengithukile izolo, sajika ithi masijika vele saya police station. Ithi mayibona ukuthi se police station azange sisayibona leyo moto leyo guys. So like yo cala nihlezi ni careful bafethu, like whenever you somewhere like yo, especially ama-albino guys, ngicela nihlezi ni careful guys. Abantu abasithandi la kule country lena, abasithandi, babona nje singamamiliyoni singimithi. So ngiyanicela guys, ezithina singama-albino ngicela sibambeni sodwa because of like abantu abamnyama. Ngithi thina bona bamnyama sesivele ukuthi thina sibamhlophe, so we can't be entertaining them yabo. Cela thina sibambane, yangithola. Mhlampe maybe sizoba nelizwe lethi sodwa. So like yo cela nihlezi ni careful. Lento le ye human trafficking, it's real, like yo it's real guys.